bibi won wo mu yeni esa se senka bibi ni wo mu yeni ma obi o hyesel untumi nkoto fried rice mfa ma no ne ono pe no untumi provide e ma no ne wo pe ana ono ebeye enye ne ono no pe ba bibi wo megidi pa menua ba bibi ehim no mu yam bibi wo secret bi wo hono ma omo di esie Ghana man ompese Ghana man ebehu na ebi ana koye se won ana brantie ne ye adwuma edi ma wo mu womu nim hu bi because ade a mimi nim hu bi meje okwan bia so say ye bisa wa unka wonti ya obi na ma ya oninti no wakọ akobie wa no akobo midin e wo ho enti no memma wo live enjoyable life e wo cells na wo won how say nipa wo die ewu wo twitwa nkola na ohye cell na mo manage nani echi obi ona mabontin a ondi bone. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Ebiani Bia, Ebiani Pabediti. Wow, Shenamna. Wele, your my dear Bibi and MBA. I had a 7 appear, Bedidi, a eco viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Mobe Johnny Pa. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station. Akwaba sonko enkoma wa wo hweme sabreye e wo too much kasafide yi esunyame hwemo se da ne da munya ebre eje edwa etie yensem ayede eba ebesomo na ye piese ide na chese mamunim se ensem no ebi aba nso dia na ebi se ye de ye biebie mu epensem mu epensem ne nyina ne poma sibre na ebusian fo mo beka ya eye Richard apia an abranti ya chese abisim issue yi okun kwala edi she fridge mu chese enam so man nsem be ye de jai o meyi ma wo bia epe emu ensem edi etie bre okoko pie mu ewo ye quarter or pretend ye such as wo ye deaf and dumb na so nte na no so wo ntimi mie nkasa ubusa na asem na chese ogina ho budin chese bibia enkoso enam so ma engineer na wote asem no so tu nsem no e de ko share da on the 5th of October 2021 on the 5th da no edri ye ebnada wo ko ya na chese busuafo jaja wote asem yi so say I mi ko live na say the daily graphic for e de ababa to eye abonten sorry daily guide for the abeto abonten krompo HM na chese eye Richard appear yi abusuafo Olive eye a free life in cells and order for eye fried rice and chicken or see no any aduan na ono otimi eye de edie na no de de ni dru ene se ne na ade ache na or fried rice and chicken na waka de ope ye any meat sauce and no so waka na chese ye de moto krompo asan so api ni so e de aka ho na no nsem beto odwa no Ghana for dodo na dwen ho a wo mo entiase se adabio ekwan ben so eno mo fa so treaty abrante yi ensemi kame akwakoye se bibi ekoso a ye Ghana for wo mo edi ese na busuan for ensem we dodo na eka ho mametwam ho embra ne ba ye de aba besom na ebusuan for ye to ensem no eso de no nti na ebebe pie mo ewo eye na naboache heba aye mama Rita ewo ha ye no ebo ede era ensem no emuti kame wen na ye no enko eye mami mo akwaba ya oba bibi abokodi Nyankopon adom da Kristo ase mami unhwe eye abisim abranti agese wetimi adiewu wetimi akunkwada atwitwa de ahye fridge mu wakun wunua enso ede aka eye eho na se enne yetimi di na kwakopie mu anasa eye owo cells na ye yi no ede ne court na ye judge obitimi atena nsem no so ekase wo live na afa wotimi eda cells onom request for eye fried rice and chicken ne ede kokoma no opewe ne ede akwakoma no opewe ne ede akwakoma na unhwe ha wo mutriti abranti ya wo mu di BBC wo man Ghana na pa wo mu di BBC okay bibi won wo mu yeni esa se senka bibi ni wo mu yeni ma obi o hye cell untumi nkoto fried rice mfa ma no ne ono pe no untumi provide e ma no ne wo pe ana ono ebeye enye ne ono no pe ba bibi wo megidi pa menua ba bibi ehim no mu yam bibi wo secret bi wo hono ma omo di esie Ghana man ompese Ghana man ebehu na ebi ana koye se won
ana brantie ne ye adwuma edi ma wo mu wo mu nim hu bi because ade a mimi nim hu bi meja wo kwan bia so say ye bisa wa unka wonti ya obi na ma ya wo nti no wakọ akobie wa no akobo midin ewo ho enti no memma wo live enjoyable life ewo cells na wo won how say nipa wo di ewu wo twitwa nkola na ohye cell na mama ne ginani echi obi ona mabonten a ondi bone di enti ya edi ensu no wo mu gina wo mu de ye no wo mu eye no na se edumra ye de ne be kokot akodi na asem nso a ye se ne lawyer Colive maame ne judge Colive bibi wo mu it could be say judge no waje adamudie bi na wo hunu ha wo beba be kan asem enyi se waje adamudie ana waje bribe bi o na emo no boy ne ye adwuma ma wo no kre de da ho ana waka no kre e da ho a na waka oye adwuma e ma wo de ma ya judge fo ne lawyer fo wo mu nim hu bi papa wo mu nim hu bi ana asem na besi wo nganim ti no on be ye kwati kwan bi on be fa so a asem no be ye sebi nkwase asem na ye betwa so no eno anu omo ye no na mama hu ne say e bia na wo mo e feed no in that way say de be ya obetimi enya eye akonya no na watimi ebiebie so aka say oh okay nipa so me say obi wo hono mo a obi ye bibi ma no ba wo bebe ye bibi abro so a watimi ka jo so oh we krampo de na me won nchen na say yo nti hu ne say akwakọ omode ma no ana say wo kan we ya wo pa na o ma ya ma no opewe ne ye de ama no omo dede no e wo kwan bi so say de bi o betimi ehunu no kure no ehunu nipa kura na say o ye nipa wo ye adwuma ede ema no mama enye dede bi no omo dede no enya krokro bi no omo krokro no ede enya bibi afiri abrante no ho ana nye so omo ye bibi say de be ya abrante no be kan no kure a kire wo no kure no eda ho pefe wo mo ni ye nyina chese wo mo ni madwuma no mu bi abrante no ye adwuma no mama o ye adwuma mama sebi mitua oka ana meto ade wo ho na se meti se ade na meto wo ho no e bia apaska ababedwema mo bia atinkan ya chi wakotum ekwan bia so amefa wonti yaw ema wo mebie wa no mmomidin ni de mefa so mekrokro me discover dede o ni ope bia meyamo adeti na se obi ehun ba asem na obi koka no kura o si ni ope bia meyamo tikwa no tum enu tia na mama ye show eya abrofo say de wo mo live o mo life ye chi obi anipa no odidi free o feel free edidi wo feel free ye ni bibenti it could be say bia eno na Ghana for ye person adopt na ye mfanye ye treat ye cells inmate na who say titi nyina ye ni abrofo no ense what ma say obi kwa afiase a ye wo sanye ye treat no efa obi wo fie a ye wo sanye ye treat no efa ba we di bonne maame won na wo mabokro no keke ni we wia 5 cities kwempo ye treat ni say ye treat abrantie enye ni we di ewu wo ku Ghana ma ye future leaders wo ku wo ma se wo mu daache ase wo mu bra e di awofo bi no mu ato ya oni oha mu ana mo be man fried rice say onni wontumi ngina baby nka nkyerem say twi nim misi bia na o ya allergic to nyani bi wo prison won e di allergy wonim so ya allergy na akodi ewu no wonim pa so ya allergy na akodi ewu na ewu ni de enya allergy de ma wo ewu na enya allergy de ma wo hwe wan kasa wo nam etese wo nam na wa wo mu kwempo ma blade pontwa na hwe se ne obete ya na wo kumo bi ba wanyi se ne bosome enkunu aden wo wia ya ma fried rice e wo fiase e de na Ghana fo wo mo ye no e de a kire no mo kire chese yetumi di bone esase ye kwehye fiase an ye pene ye nsa beka yetumi di ewu ye kwehye fiase a ye pene ye nsa beka ye fo bone so ye fo awudie so ye hwe ni yie na be ha yen mama dodo na se eni esese na wo mo eye de na chese kame akwakoye se Ghana hanom no ensem aya na kokopie mo e wo court na nyeni nyina na ya no wo mo di eye atentene ni edi eye adwuma esan se ye hwe ekwan ya papa Reverend Isaac Usubempo mo de na faso na nsen a chese okopie mo court na ya ma na eye bill okopie mo court na ya ma na different charges na esa de bill amano na onu mpo de o threaten keke so wo be ku eye wo bi na onu won ku ye hwe de ye treating no esifa no obi a waku obi na ye treating in a different way papa ye okokoda hospital kwampo still na ye de handcuff a chechire wono ene bed no na obi a wadi ewu yetimi ema ne kwan ma ni live eye na chese Ghana han me kamia kwakọ yesase ye tu ye ni de si wo so se wo ye be di wo bone anase ye be hye wani eye a onu no mom ene ye na mom ye mfa mra enya adwuma eno so dwen ho sen no kura baby fan no ye mfa mra anya adwuma baby fan ye di mra ye adwuma semya wodi Reverend Usubempa asem abamu ono na so twene de men to me
baby no deserve baby nso on deserve ni enti ameka se o deserve ne se ye hu ne se ono no Nyankopon kasafa ne mu e de kire ne mma nyame da ne mebi ehintasem ana ehintade bi edi e de kire no ana no so ye ko Bible ni mu so a onimu edosiko na oti Nyankopon nsem ase na odi nyame emra so enti Bible ni emra ben ani yesi osofo fa etuo ana akotreti unyonko nipa emra ben na kire sa wo Bible nim e wo mna wunim se ne ma we nyina eye bone eti ase wunim bone no ana wo ye eti sa wo sa be twa so esa se si yantwe na so a ebi obi so takokuo mu ono so betumi akoye because onim se ne ono de ne ho ko ne Nyankopon kasa mpu ni mpu kurampo ye kura ye fi na chese wo Bible na chese bone kurampo no enye bone wati ase to no ne woni de yetwe na so a meti ase na baby ameka se baby o ha menti ase ne se omo ye ne dodo ade no ye a wutwa akokoti atwa ne preko entwe nja nto ho se wo kwa abasa ba beto aso ye nya ade sa wo ye a ye ne preko na usade we ye charges bi e wo se ye de poni bia mo fa mbo ne preko mo twen se bi mo gu nani ma ase ana se wo pese om de pressure eto ne so ana se bi om pese mu kunu ewo mu own way mo pese mu kunu no because the pressure ne be dan so a adwendwen so be ba be ka ho de bia na odwen otiwa na ne yam ye den e hye no obi hu no akofa ya wie bia enwo so akofa no de ama ne ho so wani na ho so obesori anopa no atwa ahwe pum yesi onyare na wewu ni nyina aka ho bi na mami eye Richard yi eye abesim abante yi dodo na hu ne se se no se de nneoma ekọ no was how eye wo man na se was say wo man no nneoma bi nti ehu be ya se wonye na dwun se wo bie na no aka bibi dia ene eno anu no pa no twa no wo mo enkunu emfa efiri ho no na ene eno anu ne ehu ne se abusuafo wo mo ehwere wo mo ma no wo munya eye abotoyem se wonya eye atentene sa pepepe sa because Bible say no die wu no so ye bedi na wu no atwe sekan wu wo sekan ya no ade biara wo be ye no an ye behwe so die pu waten what ya say said ye wise no hu say ontumi mie na no enka no kore na ewo mu said ye be ye no so ho beto no na menti ase pu so hye so me hu na ke de ne kon remind but this was say ko won sanwam na so wo hye wo ye de nipa na die ewu osho na no abokro no kwa mama ne ko remind bia na mo pa che no se se ya ye njiji mu ye wo won a ye ka wo masem won a ye nka wo masem won a ye be krokrom ene wo ma ye be tete wo sa ne ye pa kire na ne ye mpanifo no mdi en mom ye nyina ye be suro cause ye hu se we ye panimu pa a obetumi ebu o ma no ye and obetumi edi emu ye be sa so nipa di ewu wo hwie mojegu wo kum nipa wo twetwe nipa wo atwe wudie e de ayam hihie ni osuro ni avreko ato awofo so amenne nkwada akropo okosku kura na wo yam hyehyew esa se wunnim ne bekwa akoto wo ba uti fie kura na wo hu ba kura na wo homete esa se wunnim ne beto na se nipa etumi edie wu aye nyamna sem sei na se mo be krokro ne dia na cheso manmu ye ni mpanifo wo manmu na mama ye binu so hu ni se ye kunu di fi won ma na chese enya de se no kura e wo asem ye betimi enya because ye dia mpanifo na ye den e hye eye enoma na se because ondi okum edema eye wo bi nte wo se won ka nipa kro na wo di se adwuma no edema no enti ye kunu na chese eno anu no ye nya eye no kura na say de ye hwehwe no ye ntimi enya emfa emfim na enu nti no still yankoso a entitini abrantie dabi ema ye njije ne so dabi ngosi ye entertain no ni o deserve no ye mfa ma no because oka no kure no wan kan ye bebu nothing enti ni o deserve bia na e say ye mfa ma no ema ye twentwen so because the more na ye twentwen so e bia owonkofo bi wa abontin o a onya links wa look odi fried rice or enjoy life e was so into the day na be kan say me free akọ e bi kro wo fi asa life no enjoy was say onya but baby o hye ne de onya enti de ne de so me yekom na ma hye ha saa e bi akosi the fried rice beba me pefufu e de bebre me medie bia me nsakan identity ono de atani de was wo mo ye ne tem omnye no wano mumbu na tem once and for all no bi ante ne hwas na wofo ne so enya yes mami ye de yankomodidi no e ba na wie ye hwe aye abrantie ye Richard yi ensem ya ene sexy dondon de yi ya akwa ye pe wono so saa se ya na start ye JB danko ewo no se ya afi kokko wie che sexy dondon sorry a was ohia ne girlfriend ye de abre no ohia fried rice ne de abre no person ko ha na chese ye de ne ye den e ko wo hwe saa
ekwan ya wo mo treat wo mo die wo mayi mu ene no ma de na beka che eye ajajefo ne lawyer ne mpanifo wo mayi mu ede afa eye sa ensem no ehu ne meka che ajajefo ne mpanifo wo mayi se meso se munhwe yie papa ne se de yebu o man no yenhwe yie papa because se obi tumi wia 1 cedi remind na ye bet seti nipa no na no no be di ewu ye de ne be kosel na ya jeje ne so akrokro ne dia na chese mpanifo ni wu adwuma mo ye wo mayi mu bambo bia emfiri mu ho emma yen mafo na yete mayi mu no afi so meka munya hwe ya fi mu na ke ye de ye mu a anka be ye mu ya anka sese badista kwa ka nipa no kwa mwanya mo no nyese bu bekunu mo be hyeda anya mo no mo be nya mo no kra ye hu ni dom pepo ti mesre me pamocho asem ne da wa monka no kra ne da wa monka na nyishira na wo mu so yenko emma mo na fo no so munyi anije kakra ento wo makoma so ndase yo mami yesu ye da eye wa se aye ma merita ena akasa ne yesi twini anim da ho a yembo enje nti ohu ni sempanifo no wo monhwe wo mombo animu no munya se nchenkye no mobo na brante ne de akorokro no mode ma no ne de entwa eye owo krampo de a wo mo emfa no enye de emfiri eye emu a enesa wadwe ntwen so fa ensem no ho ne ekwan asese wo mo treat eye abesim issue no kudi bi se ebekwa ko wie che se ye nte eye eho ensem bi na brante no wanya eye ni tiri edidimu ana ebusiafo ensem we wadwe ntwen fa ho no fa bra ebebeto your comment section na like your videos na share on all the social media platforms so follow too much our Instagram and Twitter @tumajinh_ Facebook and so tumajinh media ene ekia sikapa obehu eye na nabwache heba ewo free pipe junction no eso o left on sabenkum eso kwa ena chese shop no ewo ebibidro bia ubenya ebi ewa hano makram. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Upe local dishes aduane bia aduane pa bedidi. Wa wo hwe nam na wele ye made bibia na bia diwo aha na Stephen Apia bedidi a eco viral no I would order aduane you are bringing it right there at your doorstep enti aduane pa fie mum na mo be aduane pa na ha na aduane papa wo ye wo East Legon boundary road opposite the self-filling station.